Альбом сама демгеніме. Не деген өтесіңдер? Memse tuğanda ben bugün Nurbekin Elijaş Nurbek'ten karamatın Elijaş bir yakşı toyu bolatat şu toyuna şu bizim tuğandar bir kuyruk mende koyup niyet bulup şu ömürler uzun bulup bugünkü toyun yakşı görüp ömürlüğü uzun desoluk verip bazı zaman desoluk Nurbek ömürün uzun olsun. Yok, şu kuyruktu size kapsayalım. Şu hakem aytqandayla bugünkü ömre Nurbek'in sebepleri Nurbek yeni ismen kelin ismi bolup eki 50 yaş bolup жүп bolup düz bolup atat. Buda kalasa ошол düz Darı düz bolup 100 yaşka çıkıla şunday bizim ballardın şu jengelerin gelinlerin atынан serge bir kılgıyrık tapşırıp oturabız. Yaxşılığыңарга меңгиле şunu bayar sizge buyuruzun. Bundan arda toyuңар көп болсун, ömürüңөр uzun болсун, бактылуу болгула. Эч убакта oro arkadaşlar. Toyuңар той кыласың. Калганда тойдан айтабыз. Ne istiyorsun Nurbek jenge geli jasızlar kut bolsun. Şunday kumuş toy dagı altın toyuңuzдар bola berdi. Бар болуңуздар, ден соолук болуңуздар. Дагы да şu жакшы ийгиликтер болсун. Дагы ойлогон оюңуздарга жетиңиздер. Ana şu üstüne bir tuğanların atlarına atlarına şu at armak deydi, at adamın kanatı deydi. Ay maalesef. Şu üstlerge şu atlardı atadız. Rahmat. Var olsun, toyunçlar ot bolsun, daha var. Birinci baylık densoluk, ikinci baylık akjoluk degendeyle. Mına Kudayga şükür, uşo kaynim degen үйрөнүp şu akjoluğu men teң arıp, teң karısın. Uşunça jıl çoğu бактылуу өмүр сүрүштү. Кудай буйруса мына 50ге билбейли 50ге чыгып калышты. 50 плюс 50 деп. Буда Кудай дагы ушундай жаштан дагы берсин. Самый главный ден соолуктан берсин. Биз бир туугандарыбыздын ортосунда ар дайым ынтымак болсун. Ынтымак болсо бүт нерсе табылат экен. Мына бугун деле таап атабыз, башканы таап атабыз, бирок бир тууганды таппайбыз да, бир туугандын орду ушундай бир башкача. Бул мен өзүмдө көргөн кайним болуп. Ошо подаркаңар кут болсун, башыбыз алтын башыбыз аман болсо, мындай подаркасын дагы далайын Кудай буйруса деген беребиз. Самый главный ортосунан ынтымак кетпесин. Ушундай эле мени дайыма канатым болуп жүргөн абысынымды да куттуктайм. Ысык суумда күйгөн ушул абысыным бар болсун. Рахмат. Алтындай болгон туугандарым ушул. Рахмат силерге. Менин да bir atımızı koyun yeni geldiniz. Жақсы тілектеріңе бар екен. Келдік күнде дары бір жақсылық болсын, той көп болсын. Ошол тойда біз та сіздерге ата емес. Мындайдың ауылға шапқан аттарын айғырлардыңыз жүрелі. Баршылық, тоқшылық болсын, ел жұрт аман болсын. Ел менен чоғу, жұрт менен чоғу, жақсылықта бірге жақсылықтарға көп жүре берелі. Сізде әкелерім бар екен, енелерім бар екен, жеңелерім, келіндерім бар екен. Сыймықтанам. Рахмат сіздерге. Белектеріңізге чоң рахмат. Разы болсын. Семьясынан чоң рахмат. Той болсын, тойға келіп тұралы. Рахмат. Аз барамыз той. Ат адамның қанаты дейбі. Емін төле қоймақпын. Бұрок кішіне ден соолук шартқа байланыштуу. Кішіне бұты орып тұрат эле. Өзі да жаңы үйрөнүп аткан ата экен. Маралына келгенде өзүм үйрөтө аламын.